Pemirsa Majeng Krama pecinta kuliner, sate klatak, presida dados pilihan, sane melakar saking daging kambing utawi ayam. Ajengan inucap silih tunggil kuliner sane akeh ngendautin krama ritat kalem lancaran ke Yogyakarta. Sate klatak pinaka acungan khas sane melakar saking daging ayam wedin kambing. Nanging sane unik ring sate puniki, nenten ngawi gunayang tusuk sate saking ting sekadi katanyane, nanging sate klatak nganggen juruji besi sepeda motor. Daging sate lebengnyane sida becik mawinan besi dados pengantar panas sane becik. Siki porsi menu sate klatak sampun jangkep medaging nasi putih. Sate kambing utawi ayam nganggen bumbu rempah khas Jogja. Tengkleng utawi gulai sane mendaging tulang ige utawi tulang kambing. Sate klatak ukuran dagingnya nih porsi jumbo. Majeng krama sane jagi melancaran utawi mawisata ke Yogyakarta, pamekasnya nih daerah Bantul. Sate klatak sida dados pilihan alternatif kuliner. Agus Sudiatmika, Bali TV.